Veuillez m'excuser, il y avait une rupture de la connexion. Donc, ce que je viens de dire, donc c'est l'idée qui est importante, pas la langue. Haray musidɓe haray ko ɗum wonɗen e yewtude ɗo hannde. Ko wonɗen kon e yewtude ɗo hannde wi'uɗen koko yowiti e fii hakkil. Hakkil on nema mo Allah on okki neɗɗanke o sendidiri mo e piiji luttuɗi ɗi. Eyi ko yewtore philosophie ko ɗuɗaka e yewtede hakkundeji me'en no gasa hara hino hatun jini e wowtingol yimɓe ɓen fi yewtugol sifa ɗiɗo piiji. haray ko atti kon fof miɗo inna bismillahi rahmani rahim, miɗo yiyan assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. miɗo lanɗo siɗon e jam onon e ɓeygureji mon ɗin. Yafo ɗon haray mi wayri wadde vidéo hara ko sur live ma en direct hari e sa'i o yasiji amen ɗi ngano ɓuuɓi moƴƴa miɗo durma hay so watti illa hito angon tigiri e no teddi seeɗa kono gasa en wawa famodirde e bawɗe Allah ɗen e newinande makko. Mi wi'i hande haray ko mi faala en yewtude ɗo koko yowiti e ko wi'ete kon haqqil. Nden hunde nde Allah hunde nde en tambotako nde so'eten nde en fop tawɗen hino mawni ko ɗum ɗo woni waylude aduna men on hande. Pullo Fuuta wi'i haqqil no ɓuri nene welte. Haray ko piiji ɗi en ɗuɗa e yewtude e Pulak kono ko minata on kon ko faamu hitti ko miijo hitti hina haala ka ɗum wona wolede kon e mum hina miran o. Donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet de notre débat aujourd'hui se focalise sur l'esprit, le raisonnement, les pensées, les idées. Plutôt c'est un thème philosophique qu'on n'a pas habitué à déborder en langue nationale, en poulard. Donc, mais notre slogan ici, surtout sur ma page Facebook, est que c'est l'idée qui est importante, c'est l'esprit qui est important, c'est le raisonnement qui est important, pas la langue qu'on utilise. On peut apprendre en langue soussou, comme en langue kissi, comme en toma, comme en berger, comme en hausa, comme en français, comme en anglais. Mais beaucoup d'Africains pensent que seules les langues occidentales qu'on peut avoir la connaissance ou le savoir. C'est archi faux. Donc, la science n'a pas une nationalité. La science n'a pas une langue particulière. La science n'a pas une appartenance géographique ou linguistique ou plutôt culturelle. On peut apprendre dans nos langues nationales. Donc, c'est dans ce devoir que j'ai fait 2 émissions en langue poulard. Si je pouvais le faire en malinké, j'allais le faire en hausa, en yoruba, en toute autre langue. Donc, notre débat, c'est que je vais dire, nous avons 3 types d'esprit. Un esprit supérieur, et un esprit moyen, et un esprit faible ou médiocre. Donc, notre débat va se focaliser dans ces 3 points. Donc, l'esprit est un don de Dieu qu'il a donné à l'homme. L'homme peut transformer le monde en meilleur ou en pur par son esprit. Dieu n'a pas donné les animaux cette opportunité. Donc, nous allons l'utiliser dans le bon sens. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوع جلستنا اليوم في الفيسبوك على صفحتي الخاصة يتمحور حول العقل. العقل تلك النعمة التي وهبها الله للإنسان،
وميزه بها عن سائر المخلوقات ومنها الحيوانات. فعندنا أنواع شتى من العقول، فعندنا عقول عظيمة أو راقية، وعقول متوسطة، وعقول ضعيفة أو منحطة. فهذه المواد من النادر جدا أن نعالجها في اللغات المحلية، خاصة الإفريقية، منها الفلاتية أو الحوسوية أو اليوروبية أو السوسوية. ولكن المقام يستدعي منا أن نعالجها في مثل هذه المواد لأن الموضوع فلسفي، ولكن شعارنا على صفحته هو أن العلم ليس له لباس معين، وليس له جغرافية معينة أو لغة معينة. فالغرب غرس في نفوس الأفارقة على أن اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية أو اللغات الأوروبية عموما هي الوحيدة والوسيلة الفذة للوصول إلى المعلومات. فهذه أمور ليست صحيحة مع التجربة، فالعلم للكل ولكل اللغات، فعلينا أن نتسابق في أن نجعل لغاتنا لغات علم ولغات ثقافة ولغات سفر ولغات اقتصاد ولغات سياسة. فما علينا إلا أن نظهر تلك الأمور. إذن الآن أعود إلى لغة الفلاتية. أستعفو منكم جميعا. مسيبة الدبي هراي هند يوتوري من دين كمي وي أنكم كوين ووتين هوري من ينيغول ميجو yen wowtin hoore men yanyugol haqqil famen wondema ko hitti ko miijo, ko hitti ko haqqille ɓenduɗe, ko hitti ko faamu yaajuɗo, ko hitti ko miijintitande hina haala ko wowleten kon. ɓe remi ka haqqille me en wondema si tawina haalaji portoɓe ɓe haray goɗɗo jangata ɗinno haalaji ɗum hina gonga. gandal mara haala, gandal mara nokku, gandal mara jeyɗo, ko kala ƴettuɗo hutori. gandal koko ndayyinirte. ndaygu noon a wawa wiide nguɗo ko daygu anglais, nguɗo ko daygu français, nguɗo ko daygu espagnol. ndaygu jawnuɗo wo jalbinire a ko ɗum wiyete gandal. wiwɗen sen ƴetti haqqil ko hunde nde Allah on okki neɗɗanke o hertiniri neɗɗanke on e kulle luttuɗe ɗen. ko wawi waylude tagu mum ngu wo, ko wawi waylude yaasi mum o wo ko neɗɗanke. pullo fuu tawi haqqil no ɓuri nene welde. wonde ɓeyda goɗɗo o laamike hara ko ɓe fandi wondema o feeti, hande kadi ko accanaɗo kon ɗo hitti wondema ka pullo on haqqil hino hitti, haqqille hino rene. sen ƴetti wano en daari neɗɗanke gibi o taga ha adna men fewndide on en taway ko Allah okkimo kon haqqil, waɗi o iwi e nden fammere nde o wonno, e on rema renamo o wonno, hande woni e cae himo hutorde ko wiyete ko gande kese technologie. ɗum waɗali ka nayi ɗin, ɗum waɗali ka kulaji ɗin, ɗum waɗali ka butoje ɗen, ɗum waɗali ka ngayuje fikala hiɗe mari doole. Allah on waɗi e neɗɗanke piiji ɗiɗi ko wiyete gariza, faale, e ko wiyete haqqil. Allah no waɗi e kulle ɗen on ko wiyete kadi gariza, ko wiyete kon none e faale, none e landagol. kono se wi'ay haqqil koko fawti on faale wonay ɗo e nder kunkullo. enen e kulle ɗen hiɗen kafidi piiji ladam, en ɗanoto kulle ɗen ɗanoto, en ñamay kulle ɗen ñamay, en jiidoto kulle ɗen jiidoto. sen ƴetti wano ɗum ɗo kullu ngun sikum falama ñamude
kun ɗaɓɓitay ko kun ñamata ko. Kullum kun si kun falama walade kun waloto kun ɗano. Kullum kun si falama ittude tuyo mum kun ɗaɓɓitay deyel makkun on ma deyel makkun on ɗaɓɓita gorel makkun on fiyo ɗi itto tuyo ɗi jibina. Ko holli enen e kulle ɗen hiɗen kafidi ɗiɗo piiji. Enen e tagu yasiwu ngun kadi hiɗen tagidi ɗen kafidi e ɗiɗo piiji. Wano leggal e yinna yarne leggal ngal, leggal ngal maayi, leggal ngal wuuri, leggal ngal ɗayɗi, leggal ngal nyaw nangingal. Enen e kulle ɗen e tagu yasiwu ngun hiɗen kafidi ɗum ɗo. Kono sen inni haqqil hiɗa wawi wi'ude ɗum ɗo gadno e kulle ɗen. Woɓɓe men wawi wi'ude sa ƴetti joni a ari ka e nagge ma ngen hinge wawma anditude. Si a acci si a orni nayi ma ɗin hiɗi wawi artude ka dingira. Si a ne'i bariru ma ndun hindu wawi arde amme ma ndu andite tamandu ndu jaɓa siko goɗɗo go ndu gatamo. Si a acciti bariru ndu kadi ka woɗɗi ndu arta ha ka galle. Ɗum ɗo no wi'e haqqil ɗum ɗo wi'atake haqqi. ɗum ko wiyete ko gariza ma faale mo Allah on tuti e kullu. Koko fawoto kon non e hoore ɗum ɗo wiyete haqqi. Haqqil hiɗa mari ko wiyete kon ngandi, ko wiyete kon almukh. Ngandi buyi hino fiɓi wondema haqqille koye ɗum ɗo wonta. Ɓe inna kari mala ngandi ko wonandema neɗɗo on o mara haqqi. Ɗe hakkille ɗo non no woodi koɗe mawnete hiɗa mari kadi pecce. No woodi ko wiyete al aqlul fitri, ko ɓenta kon al philosophie, l'esprit naturel ma haqqille no Allah tagiri ɗe ɗon. Hino e ɗum ɗon neɗɗanke ko andata kon ko o baaba, neɗɗanke ko andata kon ko o jibinaɗo, neɗɗanke ko andata kon ko o nenejo, neɗɗanke ko andata kon ɗum ɗo hino moƴƴi, ɗum ɗo hino boni, wano fenande hino boni. A yiyata e dental wo dental wi'ayɓe ma fenande no moƴƴi. A yiyata dental wo dental inneɓe ma arugol toña goɗɗo hino moƴƴi. Ɗum ɗo fof ko wiyete al aqlul fitri. ɗum ɗo en fof se yii tooñe jama on foppo wawata si a wallini ko goɗɗum goɗɗo ari wujji a yiyata hay dental hay goto wi'ayɓe ma wujjugol hino moƴƴi. ɗiɗo piiji fof ko wiyete al aqlul fitri. ɗo wodi ko wiyete kon al aqlul bidai, in esprit primitive ma ko wiyete kon haqqille fuɗɗuɗe, haqqil andinayki neɗɗanke fii haajuji makko ɗi o so'ata ɗin, wano ñamugol, wano ɗanagol, wano heɓugol tuyo mum on, wano jombugol, wano piihoye makko memu koye mo kon tigiri. Ko ɗin ɗon woni ko wiyete kon in esprit primitive. haaju e neɗɗanke wano o wonira e noon arano himo hatto jini e ɗaɓɓugol ko o ñama, mo hatto jini ɗaɓɓugol ka o waalo, himo hatto jini e heɓugol yiite, ko ɗum wiyete in esprit primitive. hiɗen mari ko wiyete kon al aqlul mutadanni, hara ko haqqille ɗe woɗɗaki. haqqille ɗen ɗon noon sen ƴetti wano al aqlil fitri naɓata neɗɗanke ha ka woɗɗoyto no o tagira noon. sen ƴetti kadi haqqille fuɗɗuɗe ɗen, haqqille nene yankeje ɗen, ɗen ɗon kadi naɓata neɗɗo ha ka woɗɗi. hiɗen marno kadi al aqlul ra'i awil aqlul azim, haqqille mawnuɗe mijjitayɗe ko honno neɗɗanke wawata lowirde, ko honno neɗɗanke wawata huɓɓidorde tagu yasiwu makko ngon. ko ɗum ɗon addi neɗɗanke yo iwu e fammere, o arta e mahugol cuhum, o iwa e kun cuhum bugu hum, o waɗa suudu huɗo, o iwa e ndun suudu huɗo o waɗa suudu paani, o iwa e ndun paaniru o waɗa huɓere, o iwa e nden huɓere o darna suudu fawdirɗi. ha hande hiɗen mari ko wiyete kon mbotayɗe duule, gratte-ciel ma natihatu sahab. ɗiɗo fof ko holli wondema neɗɗanke haray himo
towira haqqi ko haqqille ɗen sendidirmo e kulle luttuɗe ko ɗum ɗon kadi diina kan fawi kala e dewal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki rufi al qalamu an thalatha wo karambol bakkatu windantake yimɓe tato ɗaniɗo ha o fina feetuɗo ha o ɗiwta mo hellifaka ha o hellife sen yiɗi ɗo wondema hay dina kan kadi ko fawi ko e haqqille ɗe ko ɗum ɗon noon haqqille ɗen ko honno mawninirten ɗe ko wiyete kon haqqil ko jannugol yanya ko ɗum ɗon ko haqqille miijitotoɗe ɗen si ɗe feƴƴi ñaamugol ɗe feƴƴi yarugol ɗe feƴƴi jiidagol ɗe feƴƴi ɗanagol ko on miijitagol ɓaawo ɗon ko ɗum ɗon wiyete hande kadi miijo haqqille miijitotoɗe al aqlul fikri haqqille miijitotoɗe harayna haqqille famayɗe tun haaju munkun tun ma haqqille famayɗe ɗen tun kañum ko nene ma ko baaba ma ko ɓiɗɗo ma ko kaawu ko sifa ɗe ɗo haqqille noon haray ɓuri jaalade kame hiɗen mari kadi ko wiyete kon haqqille jaaliɗe ɗen hellaka ka burure simi woodi ɗum wano hellaka piitaji haqqille yowodirɗe e gomɗingol e yiltitugol hunde kala e wirnagal si en ndaari ɗo saayi jama men onno enen afrique ko ɓuri kon yimɓe ɓen ko kulle rewayno onno ko piiji rewayno leɗɗe ma sanamu ma kulle ko ɗum si en ndaari wondema jaɓugol en piiji ɗin ino welani en fi ɓuri jama wonɓe e nokkure tawata ko ɓe yeyta o ko ɓe heɓe dardo enen hiɗa yawa hoolade ko wanno kadi hiɗa yawa accitude ko holli wondema si miijo ari en tese nota ko ha nden miijo ngon ko ha on to ngo woni gonga ko ha on to ngo woni fenade en yaway ɓennugol longinede jaɓa longine ko ɗinnon haqqille ɓuri jaalade afrique hino e mum mi waɗana on épide misal si leggal janɗi haray noon yaafo ɗon yewtore men nden ɗo hannde ko yowiti fayda ko gandal philosophie miijitagol yewtoji ɗin ɓurɗen jama on wowta sifa ɗiɗo e pular kono ko be ekkito ɗen ko be yanñinen haqqil ko ɗum ɗon ko miijitagol ngol hajjuji men ɗin fof wawi sottude wo tawata hiɗe wawde miijitade no jeeya ko soñji ñol men ngol ko soñji afrique ko tawata yimɓe ɓen koko ɓe yi'ata kon tun ɓe daranto ko ɓuri kon noon piiji ɗi yi'ata ɗin ka yeeso ma a tawa ɗi eɓɓanoma adine ñande e piide misal sen ƴetti wano lagine yimɓe ɓe yalta sonka fi courant ñande courant arali andi kamɓe ɗo koko ɓe tambi kon koko ɓe yi kon ka gite maɓɓe ko ɗum memmini ɓe ɗullel hiɓe wawno eɓɓidade law fi moƴƴingol yimɓe tawata ko haɗata courant kupugol kono koko ɓe tambi kon ko ɗum ɓe yi maaro satti ɓe yalta ɓe sonka si tawi noon yimɓe no ɓendi ka mi ka haqqille majji kamɓe ko ɓe eto adi maaro sattude ko sifa ɗum wano parlement o waɗana si tawi hara population hino andi ko faala ko sériyaji ƴettete ɗon ma yimɓe ɓe wona ɓe lamminede hoore mum ko ɓen ɓe andata none maɓɓe on adi piiji ɗi wadde hara hiɓe eɓɓidi ko ɗum nane min on ko al aql al bidai l'esprit primative ma haqqille fuɗɗorɗe haajuji on tigi memuɗumo ɗini e piide misal kame en ananayi wano e Carrefour hiɓe inna jinnaru noka Carrefour ɗon tawata noon si janguɗo ɗate no moƴƴinirte noon so ari o anday ko accident woni waɗande ɗon tigiri ko sabuna gollanaki fiyita accident ronko waɗude ko ɓuri e ngalɗude ɗum ko yiyata population innama ñannejo no e transport tawata haray mo charge a ɓuri
ko o rondi kon. Ma leggal janal si woodi wano bantanyi ɓe inna jinnaru no ɗon. Hara hande goɗɗo yiyal jinnaru, ha hande goɗɗo wattana lila, goɗɗo ɗaɓitali. ɗum ko gonga ma ko fenande. E nder jama ka sifa ɗi haqqillaji ɗo woni, tawata hina gandal physique woni gollitireɗe, hina chimie, a tawai wonde hara goɗɗo no jangi ɗeɗo gande no wawi hoolagol sifa ɗiɗo piiji, ko dental yimɓe ɓe siwa yarde yeeso. Ko ɗum ɗon sendidiri en leyɗe porto ɓe gande yaasiyankeje ɗe woni jandude kon, e Afrique ka tawata piiji ɗin fof ko e hunde wirnide wirlete, ma ko wiyete kon tun haray ko ni Allah muhiri. ɗum ɗon fof ko addata ɗum ɗon lamɓe ɓen si ɓe mari sifa ɓe yimɓe, lamɓe ɓen gollata ko ɓe memmini o ɓe wawi wiide ko jinnar ɗum sakki, ko ñannejo on sakki. Sa yi kuran no firire wondema ko ñannejo ma ko jinna, ɓe yehi gara firi ɓe tawi haɓɓi jinnaru ɓe waɗi ndu e ɗuma e biniri. Leyɗo porto ɗo ɗon a ɗaɓɓitay ɗo, a fuɗɗude ɗo projet ha gayna, a yiyata jinna, a yiyata ñannejo. Ko holli wondema jama men on hatojini e mijitagol. Koye ɗum kadi mi yewtata en kadi ko yowiti e fi haqqil e fi mijitagol, ko ɗum ɗo ɓuri hittude. Sa ƴetti en wano enen fulɓe ɓen en nangay ɗo golle, hara golle ɗen hiɗe happa, hiɗe mari firo, hiɗe anda ko hiɗude ɗe ɗumanna fopp hino fotti. Kono hara jama on hino weli ittinde e fandunde golle ko ɓe tamani kon, sabu pihoy koye yowodira e golle ɗe. E pide misal halden ɗo moƴƴingol usine moƴƴinowo sabunde Dalaba en fulɓe tun tummodire. Nafa on ɗo koko heɓeten kon ene moƴƴina ɓen entreprise on. ɗimmum ɗum jama Dalaba on hande kadi ɓe heɓay sabunde no hoyiri, no gasa kawtal maɓɓe ɓe gari kedi hoyanayɓe. Ko ɗum ɗo woni fandude men nde. Kono si en moƴƴini ha ɓe gayni en gayni, ko ɗum ɗo woni fandude nde, hinde moƴƴi en fottani, en ardine tun goɗɗo maynama o on ɗon komo laaɓe, oɗa innoma o oɗa komo pita, oɗo innoma o oɗa komo mamu. Moƴƴingol noon sabunde yowodira emo pita, yowodira emo mamu, yowodira emo Dalaba, yowodiramo e zéro kore. Kono mi yettikema ɗo ko mijitagol ngol a yii yitere nde. Yitere nde hande kandi dirti e fanunde nde. Si en hawru moƴƴinde, goɗɗo ma yetoma o min si tawi hara go Dalaba mi wakkilaki, haray mo wakkili yo usine o yo entreprise o ronku wonde Dalaba, hay si tawi o latta ko mamu, o latta ko pita, o lattata ko labe, ma o latta ko gawal. Hande kadi ko dogugol e ko wiyete kon fandude jande nde, mo wawno wadde moɗa moƴƴina kadi goɗɗum goɗa. Ɗiɗo piiji fof ko mi innata leñol men ngol hande buyi hino miijo, ko wondema en laamaki ko ɗum ɗon sonji en. Min ko mi innata yafoɗo noon konngol ngol hiɗe wasa yimɓe gaynoɓe. Si mi wowli ɗum noon hiɗe mari janguɓe, buyi kadi no wiya hiɗe mari alɗuɓe, buyi kadi hino yewta piiji boyndi. Kono wonde si a mara yimɓe miijitotoɓe waway ɓe artirde jama on e foose on, tawata si woɓɓe falama ɓe sowi sinde, haray ko ɗum ɗo woni wasede e wawɓe kadi mecce. Ko ɗum ɗon tawata mi en komi taskiti kon no jeeya e ko soñji en kala golle ɗe jokkuɗen. Ka Pullo Fuuta o waɗi ɗon wondema baba goto yagal ko lancirɗum, kala ko fuɗɗuɗon on fuɗɗay ɗo golle ɗe haldan ɗon. Woɓɓe si tawi andi an e kaari ko on baba goto ko ɗon o rewata, ko point faible men on no point faible mo marɗe no remaka haqqille mo kala wondema yimɓe si ɓe kafidali nene, hande kadi ko ɗatal rewnungal fi lannugol oya. Ɗum ɗon ƴettu e nder mise Fuuta wuy
ƴettu fi almamiɓe ɓen timbo haraya mara ella nden halfere ɗon hino hani heɓɓitede jama on no dankori noon ɓe ngureji ɗin no babiraɓe ɓen ne'irta noon ɓiɓɓe ɓen no neniraɓe ɓen ne'irta noon jaɓon ɓiɓɓe ɓen no société men on famiri noon ko woni baba goto ɗum hino hani rewtede koye piide misal an e goɗɗo so waddi ɗo joni goɗɗum probléme moƴƴiɗa yidimo e goɗɗo ko attutuɗa tefude ene kanko e on mo innata koto makko ma singa makko ko ɓe nene goto ka ko ɓe baba goto ka on tigi andi wonde makko ɓe baba goto o hande kadi o heeɓi kartal ɓurgal ngal ɗumanede nde yolde ɗon hino hani uddede tawata an e musidɗo ma si on jokkodiri e mouradu hayso on tigi andi kon baba goto o wawa on ɓattade ɗin ɗon hino hani heɓɓitede ka ɓe ngureji me ɗimmum ɗum kadi masala musidal ko hasi kon en nangay golle hucciten feewen si tawi woɓɓe tawi hande kadi alaɓe e wallitade ɓe yiltiro e musidal ko yimɓe ɓe ɓenda ƴettata fanunde ɓe huccita goɗɗo yiltitiraɓe ko enen jeydi ko enen kafidi ko enen woni ni an ɗum ɗon hino moƴƴi kono a ndaray golle wallinaɗe ɗen ene o sa'i ɗo min e kaari ko minen jeydi simi hutori ɗum ɗo moƴƴinay ɗe golle haldaɗe no fandora noon awa yemen yaadu o koko bonnata min e ma en jeyda e nder ndu muradu ɗo kono siɗɗoyagal men ngal bonata haray ko wiwɗen kon no famirɗe noon baba goto e galle ino hani heɓɓitede kame en e woni e nder ɓe ngureji goto jombata goto ko buyi on tigi jombata hande kadi ko ɓurno e moƴƴande enen fulɓe ɓen ko remugol famodiral hakkunde ɗin ɓeyri ngureji e ka yaasi ɓuri en fof mo kala me en yo innu baba goto nafata tawata wawa ronkude mara baba goto si a nangi golle buywajo ma ɓen sa waɗi ɗum ɗon ko baba gotoɓe maɓe kan kadi mo mari sifa ɗum oɗa kadi no mari sifa ɗum min simi ƴettuno baba gotoɓe amɓe mi gollori ɓe wa nene goto haray ka amin moƴƴi an kadi si a hutorno ɗum ɗon oɗa kadi hutoriɗa sagataɓe ɓen fof famodiri kono ko kartal nawnare ngal jogiɗen wonde hara a mara probléme an e baba goto maɓen fus kono ko yimɓe ɓen ka yaasi e faamu société on remata ngu ngay ngu hakkunde mo hara mo kala no rento e oya mo kala hino habbiti oya ɗum ɗon no jeeya e ko lancuno ko wiyete kon dawla fuuta on empire fuuta on ko hunde nde hanɗen heɓɓitade ka galle ma o en fof mo kala men jomben goto en fof si tawi en andi baba goto koko lancata hino moƴƴani en société men on accen mo kala jomba goto jiiɗo neno gotoɓe kono si tawi ko hunde nde wurideten ko be changé mentalité yimɓe ɓen ta yiwtu yimɓe ko ɓe baba goto ɓisoɗa hakkude maɓɓe wota yiwtu yimɓe ɓe jeyda nene haray wawa famude hande kadi ɗa wawi ɓisade ɗum hino hani mayugol e musidde men ɗe hiɗa wadda wonde e nene goto maɓe ko a waddata e baba goto maɓe kono si a inni ɗo joni hiɗa wallude goɗɗo ma a inni ɗo nini mi mara feere ɓe landoto masi ko nene goto masi kon baba goto sa inni to kon baba goto hara o heeɓi jaba on ɗen haqqille hino hani iwgol ɗen hakkille hino hani accugol ɗen haqqille hino hani iwgol hakkunde men famin baba goto koko wallidire on sappo hiɗon ga ɓengure mon ma on jowo nene gotoɓe tato hiɗon mari baba gotoɓe ɗiɗo hande kadi on heeɓi worɓe jowo ko dartano galle ɗe kono onon ɗo si on kiɓɓi kawtal ngol faabo ton faaba kawtal ngal kadi kamɓe kadi ɓe mari sifa nden nawnare ngala kawtal kadi ngal mari sifa nden ɗon nawnare ko noon layirta ha mo kala miijo ko ɗa woni lancade haray ko min toɓɓere baba goto nden eɗen hani hutorgol nde haqqil fiino dandiren ɓengureji men ɗin fiino dandiren société men enen fulɓe ɓen toɓɓere baba goto nden hino jeeya e ko lanci ɓengureji men ɗin nden hinde hani wontude toɓɓere doole di toɓɓere konnagu toɓɓere hasidaku toɓɓere yettidirgol société on ɓaaw
wiwɗen si a nangi kadi golle ɓe yettoma enen musidal ngal koko wallito fiino miside nden deƴƴira fiino miside nden fottira. si en nangi golle musidal ngal hana ardade dow nafa golle nangaɗe ɗe. ko hani ko musidal ngal sembina ko ɗum wiyete diwe, ko ɗum wiyete pottal. sey yehi ha en nangodiri kadi e misidaji luttuɗi ɗin, miside mon nden tun hana wondude geɓal iwa e ɗiya misidaji. ko ɓuri kon si en hawtiti hiɗe miijitade nangude golle, si en nangi golle e piide misal lagine, woɓɓe nodda fi 0 kore. 0 kore tun si gollama lagine gollotako. si en nangi golle fi Fuuta, ko on sey goɗɗo inata enen mamu enen pita. si golle Fuuta nangama en hana wolgol fi pita, en hana wolgol fi mamu. si golle mamu nangama en hana wolgol fi Bulliwel, en hana wolgol fi mamu, en hana wolgol fi Poredaka, en hana wownugol fi Soya, en hana wolgol fi nokkugo. hande kadi ko golle ka fof kafi. wona noon kadi sa ƴetti Timbo ma Poredaka, se ƴetti fi Poredaka en hana hande kadi wolugol fi Ɓuriya, en hana wolugol fi Bantanko, en hana wolugol fi Dar Salami, en hana wolugol fi Njari. hande kadi ko golle Poredaka nanga. ko bonnata en noon golle ɗen ko sa'i nanguɗen huccituɗen wo goɗɗo go ndara calum, o noddita jamago e nder kunɗon calum fino golle ɗe ronka yarde yeeso. mi o miɗo tanƴini ko ɗum ɗon hanuɗen heɓɓitagol ka haqqillaji me'en. sen fokkitani haaju lagine woten jento goto wolowo fi Kindiya, wolowo fi Mamu. hande kadi ko leydi ni foppiyata. sen nangi gollal fi Fuuta woten jento yewto en fi Laɓe, hande kadi murandu no hecci Laɓe. miɗo ɓuri tanƴinade sattedeji ɗi marɗen ɗin hina angal feere tambande, kono ko angal miijo ko humindirta. e piide misal ko henno wi'ete gollirgol haqqil, min koyemo wonu e piide misal militaire jo ma police jo, mi daro ka kerol ɓe innalan kala mo mara carte d'identité nayo feƴƴuɗo. ben an ara tawalan ka barage ɗon ɓe jogaki carte d'identité. hande kadi ben an hana feƴƴugo. ko wi'a ko mara carte d'identité wi'aka si ben o yaari. mi waɗa kadi misal go. ƴetten lanɗon e nder société komo kala be golla golle mum. lanɗo on so ari himo nawni, o ari ka labtani, hina lanɗo on ari ko nawnuɗo ari. hande kadi ko sariyaji nawnuɗo o hani gollitirede, na lanɗo. lanɗo on si ari ka duɗal jangugol, hande kadi na sari, na lanɗo woni jangude, ko jangana kujo ari. karamo kojo on hande kadi no mari laamu e hoore makko e on sa'i ɗo. lanɗo on o yehi ka luumo sodugol, hande kadi na lanɗo on ari ko soodowo, himo hani habbagol luttuɓe wonɓe ɓe yeeso makko ɓen ɗon ɓe sooda, o soodira wano fof soodirta non. ko ɗum wona hutorede leyɗe porto ɗo, ko ɗum kadi hani Afrique. mi addana e misal ka sariyaji ɗi sariyan sinni no wallite ko sifa o wallinirte, ko wiyete wasf qualification. allah on dali assariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. ngujjo gorko e ngujjo debbo haray taƴe juuɗe maɓɓe ɗen kamɓe ɗiɗo, ko ɗum ɗo sariya o wi'i. an ñawowo on ko nde ɗo ñawore hanɗa hutorde. ɗo wi'aka mawɗo, on nanali ko wi ko ngujjo, o wi'ali lanɗo, o wi'ali paykun, o wi'ali kiikalajo. kono sariya on hino happi hombo taƴante ko aden hellifaɗo timmoɗo haqqil, ko tawata kadi himo ko wujji kono yoɗi
ko wiyete kon nayaɓal dinar. kono ɗum mi falani wiwde haqqillaji yimɓe ɓen konto seedata. joni ayan go wi'i gujjo gorko e gujjo debbo haray taƴe juuɗe maɓɓe ɗe. mama soro an noon adde ko on sariya on mi omi jogi ko windi ka kaydi gujjo gorko e gujjo debbo. o wi'i hande kadi noon ko awoni ñaawo on ɓe addimo himo jogi ko wujji kon. hande kadi hinaya a ñaawirmo wondema ko mama soro ma wonɗa ñaawude no. ayan ko wi'i gujjo gorko e gujjo debbo. hande kadi ko ya taƴu jungo ngon ñaawango taƴe ko sabuna hina mama soro ma wonɗa taƴude jungo. ko ayan ko wi'i ko gujjo gorko ma gujjo debbo tabiti ko gujjo wona taƴanede. siko lanɗo on kadi haray na lanɗo wona taƴanede jungo mum ko gujjo. kono enen noon ko mi yetti sifa ɗum ɗo si waɗi yimɓe ɓen feccoto pecce tati. no wodi ko wiyete kon grand esprit haqqille mawɗe, al aqlu raqi. no wodi ko wiyete kon esprit moy, al aqlu mutawassit haqqille hakkundeje. no wodi ko wiyete kon in esprit médiocre ou faible ou petite haqqille tosoke ma fanɗuɗe ma lo'uɗe ko wiyete kon al aqlu daif wal al aqlu sahir. mi waɗanamo misal tun hella ka wujjugol ɗo. haqqille towuɗe ɗen ko sifa ɗe mi wolani on ɗo ɓorotoɗe e ko hombo wujji ko innete hande kadi ko gujjo adda. hande kadi ko sari on ko wi'i kon on ɗon sifa o ɓornike on ɗon doleke hande kadi ko yo huwodire e huwodiral gujjo. ko ɗum ɗo wiyete haqqille dowje ɗen. hande kadi ko bindi waliɗi ɗin e none wadde on wande mi inniro on anane lanɗon ma wonɗo de wi'e ɗo hande kadi na e goɗɗo feƴƴuɗo mo jogaki carte d'identité. goɗɗo go ara hara ko teddinaɗo o jogaki carte d'identité o ha na feƴƴuɗe. population noon jaɓayɗo sifa ɗum ɗo ko population marɗo haqqille towuɗe miijitotoɗe. aden jaɓo sifa ɗum ɗo ko haqqille miijitotoɗe. joni noon kanguy kaɗa marɓeɓen haqqille towuɓe ko ɓen ɓe lanɗo on addete no wujji ɓe inna hina lanɗo adda ko gujjo yo sariya on rewne makko. ko ɓen innoɓe hina mawɗo adda ko gujjo yo sariya on rewne e makko. ko ɓen innoɓe hina commissaire on adda ko gujjo adda yo sariya on rewne e makko. ko ɓe wiyoɓe hina docteur jo ko gujjo yo sariya o rewne e hoore makko. ko ɓen innoɓe hina mama soro an adda ko yo sariya o rewne e makko. ko ɓe wiyoɓe hina ben an hina israɓe an hina mama an hina kawu an yo sariya o rewne e makko. ko ɓen ɗo wiyete haqqille towɗe ɗen. haqqille hakkundeje ɗen ɗen ɗon ko hennuɗe wowlata fi mum ko fi événement ji ɗin. ko ɓen ɗon innoyte ba andi no gasa hara ko wujjiri hara ko goɗɗo go lowimo no gasa hara ko goɗɗo go mo en sutaki wowla ɗon ha hande kadi sere nayo rewne e hoore makko. ma wuritode hay o wonɗo wadde no gasa o falaka haqqille tosoke ɗen noon ko ɓe wiyayɓe non on ko almami noon on ko président o hanaka memede. andi hande kadi ɗon ko personnalité makko woni fijude ko ɗum ɗo ɗuuɗi afrique. ko wondema haqqille ko tati. nous avons 3 types d'esprit. un esprit supérieur qui parle des idées haqqille towuɗe yewteɗe fi miijoji. un esprit moyen haqqille hakkundeje qui parle des événements piiji feƴƴuɗi ko ni warri ko ni ngal otowali ngal laaɓa ko ni e kay. et un esprit faible qui parle de gens haqqille lowɗe wowlayɗe fi yimɓe ko sifaɗe ɗiɗo piiji marɗe ko haqqille towɗe wowlayɗe
fii miijoji ko honno wareten ɗum ɗo enen lagine hande yalten e nde nuyorde wonɗen ɗon ko ganda ngal gollirte ko honno wareten lagine hande tawata mo kala hino wawi heɓude ko ñaama remete aynete ko honno tawata honno lagine hande wareten tawata mo kala hino wawi heɓude ɓiɗɗo wawɗo yehude l'école ko honno heɓirten ñawdoɓe ko honno heɓirten docteur ɓe kelɗuɓe ko honno heɓirte médiaji télévision ji ko honno yanñirte ko haqqille towuɗe ɗeni haqqille hakkundeje ɗen ko ɗe wiyayɗe ye ngal oto alno laɓa ye oɗa noon no ɓorni base labaɗo ko événement ji ko piiji ko wonte ngon ka yeeso ye kon états-unis ɗo hino towi feƴƴa ko yiyata kon ka gite ko ɓen ɗo woni haqqille hakkundeje ɗen a yi o gudoron ɗo wasiki haqqille lowɗe ɗen jippitiɗe ɗen une petite esprit ko haqqille wowlayɗe ɗen fi yimɓe ɓen yennugol huɓugol yimɓe ɓen ataka ɓe ka personnalité maɓɓe on sa yiw tun on ko wolta kon fo ina gonga ta ndaru ko ni kanko o wonirno ko ni o warri ɓen ɗon ko yimɓe ɓe haqqille mum faible ko ɓe wolata kon fo ko fi yimɓe ɓen ko ɗiɗo noneji tati woodi e ko wiyete kon haqqille towuɗe wowlayɗe fi miijoji ko honno defte moƴƴinirte ko honno jangirte ko honno famirte ko honno nation sauvirte dandirte ukkagol fop e majjere ko honno yaltirte e heege ko honno économie leydi ndi yarirta yeeso ko honno piiro accirta ko honno ɓuttu tabitirta haqqille towuɗe haqqille tumboje ɗen komi yetiki on ko wiye ɓe ɓen ngal o towal no laɓa kaari no mari ɓengu laɓaɗo kaari no darni suudu sa yiw ndun min mbiɗo faala yaade Europe min kadi mi ɓorno haqqille hakkundeje koko ɗe yiyata ko haqqille lowɗe ɗe mi yetiki on ko heɓata e majje ko yennoje ko heɓata e majje ko sabitugol mahata komo yi o hino andi fi on ɗon e ko honno feƴƴinirta ko wiyete haqqille lowɗe dental men ngal noon hino mari sifa ɗiɗo piiji ko ɗum hatta association ji men ɗin ɗi yara yeeso association men ɗi yimɓe miijitotoɓe ɓe ɗuuɗa nder ton ko immayi on huccitu ha fokki ton ɓe abdana on probléme région ko yimɓe ɓe mara esprit tun ronde dow sifa ɗin ɗon piiji sen fotti pottal fiɓantal en fotti union fuuta en fotti fotte gollen fi fuuta si tawi ngesa mbambe waɗama pita si remama komo pita tu ñamata hande station waɗama pita komo pita tu naftota mo yaho laɓe ƴettata carburant kono musidde men ɗen ko ɗum ɗon lannata nder ton on fuɗɗay honno projet mo halduɗon fottu ɗon ko lannitoy ton ko ammen yennidiro ko esprit faible yimɓe ɓe mara ko wiyete kon miijitagol on tigi yiyata sowona nenu goto mum on tigi yiyata sowona mo kafidi on e musiɗal on tigi yiyata sowona mo kafidi on e misiide on tigi yiyata sowona mo kafidi on e région kala mo a kafida e on saayi ɗon ko gañoma si memminama fi lagine tawata a wawa huwodirde sowona pullo ɓa on say maninka no jilli ɗuma si memminama fi fuuta a wawa huwodirde sownamo mamu si memminama fi mo mamu a wawa huwodirde sownamo poore daka an ka memmina o hiɗa mari ley si memminama poore daka a wawa huwodirde sownamo dar salami a wawa huwodirde sownamo ɓuriya si memminama ɓuriya a wawa huwodirde sownamo musidal ma ko wiyete esprit faible ko wiyete kon haqqille lowɗe haqqille yajuɗe ɗen ko yawtayɗe ɗen ɓorgol ngol inna mi e kaari miɗen wawi seppidude min hewtoya yeeso hina arowo inna yiltitore ɓawo c'est qu'on appelle repli identitaire an ka tummodirɗa o ko ɓawo on faalaɗa oho ko wiyete aaden ɓenduɗo ko hakkil
ko aaden suusuɗo yawtingol teppere makko nden inna mi e kaari meɗe wawi yaadude non hina wondema yon fokkituno non mi yiltike kaka suudu la nde yaha ka gesama ko teppere sottinta yaltaka ma a hawre e woɓɓe ka ɗatal wonɓe yaade ka gesa haray komi innata ko ella mo marɗen on hande hina ella janguɓe ko ella miijitotoɓe leñol men ngol mara miijitotoɓe leñol men ngol hiɗe mari janguɓe kono e heewa miijitoɓe ko yiltitiren koye ɓawa fop buyno e ko wondema ko ɓawi hendaki laamu ngu landoɗen ko haɗi hendoɗen laamu ngu ko haɗi hendoɗen laamu ngu ko ɗum ɗon hitti hina wondema e hendaki laamu ngu ɗum ɗon fof ene suti ko haɗi hendoɗen ko ɗum ɗon ɓe wonɓe en jabanade ɗum ɗon ɓe ɗuuɗa esprit komi yinno ko moyen ko ɓe innoɓe en e hendaki ɗum ɗon ko gonga mo kala men suti ɗum metta yiwɗe ko haɗi ɗon hendoɗen ko ɗum hanɗen ɗaɓɓitugol hina yimɓe yetoɓe ɓen ko ɓa hiɗe laaɓa hiɗe mari buuɗi hiɗe mari jawdi ɗum ko piiji ɗanninirɗum leñol singol wontani hoore maggol farba ko sifa no wayirɗen no ni fewnortuɗe koyno haaji pullo ko pullo innata pullo no laaɓa nafanoy ɗum fus ala e nafa e ɗum hina an tagi hoorema kanuɗo on hina kanko tagi hoore makko si an non alabama a yeeɓi ɗum ɗon goɗɗo go ɗumannike haray ɗin piiji ko ɗanninirɗum en wi'ugol pullo no mari jawdi ko miijitagol ɗaɓɓa jawdi goto heɓidaka e jawdi eɗa heɓa no hara mawɓe ma ɓen hino mari kono ko ya wawu tambitagol ɗum ɗon gandal goɗɗo janganta goɗɗo ineta menen meɗen jangi minen ka amen meɗen jangi non komo kala yo jangan hoore mum wi'ugol hiɗen laaɓa na gonga en fo e laɓaka hino woodi kadi leƴƴi tawatara ɗi fop ɗi ɓuuri e laɓede ɗin piiji ko ɗi mara fus no wawa si lagine mantanike Niger no mari ndiyam hara ndiyam alaka pompi ɗum ɗaka ka kam woni fusude a hana mantanade goɗɗo wondema hiɗa laɓa yo fulɓe lagine ɓen ittuɗum e haqqillaji maɓɓe ɗum ko ha ko piiji ko farba hanuno wolde si a tawi noon a tambaki ko yeru ko marɗa kon haray ɗumanɗa mi on miɗo jaɓi pullo ina laɓa no ɗumanni kono goɗɗo ine ta no mari haqqi koye no jeeya e angal haqqi ya inno hoore mayɗo mari haqqi goɗɗo yiyatama pullo no mari haqqi si goɗɗo innima himo mari haqqi hutoɗe si goɗɗo innima ko o komo e reno e makko komo andata ko komo kono marɗo hakkil kadi wiyata no mari haqqi haray ko wiwɗen kon koye en ɓeydu wakkilade miijitoɗen ko haray ko ɗum ɗon hanuɗen e miijitagol hande mandite no woodi noneji tati e haqqi haqqille towɗe yewteɗe fi miijo haqqille hakkundeje yewteyɗe fi haajuji feƴƴayɗi yeeso mum haqqille tosoke yewtayɗi yimɓe ɓe hara ko fi yimɓe ɓe wolata ko woni o hino ño'a no wi'a ko ni eni kañum ɗengal mum ngal mara ko addata yeeso mum fus ko hoore yimɓe ɓe tu e haray ko ɗum ɗo mi marno hande komi yewtita on wonde koye en noni wajotoɓe men ɓe wonde hino wawi hani yaltugol e wajagol en tun piiji ɗi wowtuɗen ɗin tun ñande o ñande wonde eɗen hani heɓoɓe yewto en fi dina nasara woɗɗe goɗɗo ara yewta en fi économie wonde goɗɗo ara yewta en fi démocratie wonde goɗɗo arde yewta en fi roman wonde goɗɗo ara yewta en fi honno juulirten wonde go goɗɗo ara o yewta en ko honno dankorten fayɓe ɓen wonde goɗɗo ara yewta en ko honno wondirten e kawtal wonde goɗɗo ara yewta en ko honno ƴettirten bus ko honno ƴettiten métro ko honno ƴettirten wonde hay taxi siɗa Konakiri woɓɓe men taka ɗin ɗon piiji fop hino hani e leñol men ngol kono mbiyetiki on ko yiltitiren kon ɓaawo ko en leñol men ngol ɗuuɗa miijitotoɓe
leñol men ngol ɗuuɗa mijitotoɓe ko ɗum ɗon hannuɗen piiji feƴƴirɗen ɗi fop e tariha on hino hani siwede siwite ndaari darte ko feƴƴi kon ko moƴƴi koye mum kon ƴetten palje ɗen ettoɗen hara ɗe fillitaki fino yarren yeeso ko mi wiyata kala mo nangoduɗa e mouradu sartiji ɗi waɗɗo ɗin jogiɗe ɗin ɗon e famodiron haray kadi miɗo salmina e ceerno oumar boli onno ceernojo faggudo économie menen jangguiɗi ka université honno mi tañƴini o windi ɗo rae cheikh boli usalimu aleyk كنت أقدم برنامج حول العقلية أو العقلية الفلاتية أراي من دارات نغاسا بوي yimɓe boyi hino windi ɗo piiji boyi haray on fop on jarama ceerno ko welitande o ko si on nunanama haray onon kadi on jarama miɗo weltori on yo allahu ɓeydu wadde barki e me'en o danda lette e sattende e lagine wono afrique e leyɗe julɓe men foppo e aduna on foppo o tabintinamo e ɓuttu haray ko wiyeten kon ko ye en ɓeydu wakkilagol ko en ɓeydu tabitugol ko en ɓeydu jogodirgol ko gandal ngal ittata niwre nden hakkunde men ko gandal ngal waɗata holodiren ko gandal ngal waɗata suusidiren ko jillodirgol wawata en nafugol moɓodirgol to inna menen ko yiltitugol yimɓe ɓen ɓaawo no woodi e yimɓe si fof fotti ɓe wawata naɓude ko ɓe ɓe waɗa yimɓe ɓe mojoboy si ɓe wawa luttude ko ɓe woni ɗon penseur jogo wi'i mijjitotoɗo wi'i wo heyi ko onon yo maccuɓe ko onon yo jiyaɓe wo ɓante ka sujjuɗon ɗon wonɓe on ɓen foccude ɓe ɓurali on juutugol sowona ɓahi ɗon sujji goɗɗo ko raɓɓiɗi o si a sujji o ɓurete juutugol aray musidɓe tedduɓe koye ɓeydu wakkilagol wakkilano ɗen haala men kam wakkilano ɗen diina men kam wakkilano ɗen leydi men ɗin wakkilano ɗen pinal men ngal wakkilano ɗen pottal men ngal ko ngal ɗon hannude en foppo remangol se nangi haaju ko wallinɗen kon ka kaydi eto ɗen teddine mo noddima ɗon fi ko neno goto wota jentomo mo noddima ɗon fi ko on miside wotere wota jentomo mo noddima ɗon fi ko nokku goti yurɗon wota jentomo mo noddima on say fi ko guri goti marɗo ma ko on morande kinal gotal a yetoto hina fi moriɓe kine noddita ɗo nini ko yimɓe halduɓe gollitugol haray mi dara si tawi hara woodi e mon waɗuɓe landal sowona ɗum haray mi waynito a ceerno alphajo afia wo e jonde men aranere nden wo yewten fi almami tammo on ko no sehindira non onno almamijo tammo on no sehindinira non ɗum haray ko fandi no gasa ko seydina ousmane haray inchallah e sa'a jaruji ɗin en ettoto jonde men nden ɗo hara nde wonali jonde haɓugol ñande o ñande yaññinen piiji go hara fiino wawa fewtindirde nini ko ɓurɗe maporde ko ceernoɓe wiwɗen mijitotoɓe ina janganeɓe en bindi ɗin tun ma egganeɓe en no ɓe famirɗi non ok haray ɓe wi kadi o haray ko en yewtu fi almami ɓen tata no inchallah ñande go en aray ɗo yewten fi seydna aboubacre seydna omar seydna outhmane seydna ali nden ñande hara ko tariha l'islam o kadi ko hunde fotude hiɗen hani kadi jangugol tariha l'islam on kadi e nder Europe no l'islam on natirno Espagne no l'islam on sakitorno e nder Europe no turk on no empire ottoman on gollitino ha premiére guerre mondial no empire ottoman on sakkitori ha julɓe ɓen sakiti ɗiɗo piiji fop ko piiji hittuɗi piiji ɗi hanɗen taskitagol
mo falama yiwde ka woɗɗi kaka defte o yahata mo falama yiwde ka woɗɗi ko ittiri defte ɗe janguɗa ɗen wawata yirde ko woɗɗi hina wonde ma hara ƴewgol e fello deftere nde janguɗa o nde hollete ka ɓuuri e woɗɗude goɗɗo kadi landi jalan wo deftere nantinande nden e pular wo ko jelu nde jarata deftere nden e nder Europe ɗo ko nde jarata ko mbuɗi 85 le Coran électronique coûte 85 €. إذن سعر القرآن الإلكتروني 85 €. haray mi salmini o miɗa wawan kadi postande kala ka wonɗon e nder Europe. Inshallah haray ko ɗum ɗo yewtuɗen hande ko yewtuɗen ɗo ko fi haqqil ke Allah on okki neɗɗanke haqqille ɗen ko okkitira ko miijitagol ko sabu ɗin ɗon neɗɗanke wawi gollugol aduna mo o golli on hande tawata kulle ɗen arsikaka ɗum nayi ɗin no ɗi wonirno non ara num ɗi wawali wayde gurdam majji on kulaji ɗin wawali waylude gurdam majji on mbabbi ɗin wawali wayde gurdam majji ɗin colli ɗi wawali neɗɗanke ɓa Allah okkori ɗum haqqil wawi waylude gurdam mum ɗam wiwɗen pullo fuuta ko wiyata haqqil no ɓuri nene welde ko ɗum enen gadi fulɓe ɓen eɗen hani hutorgol yeru haqqil ko Allah on okkori en kon fiino e yaltu e nde sattede fi e wallito lagine no yaltira e nde ɗo sattede wiwɗen se nangi golle huwodiren ko halduɗen kon wota en huwodir no siɗɗirɗen non wonma no ɓattodirɗen non koɗoli haray ɗiɗo piiji fof ko hanuɗi wakkilagol yimɓe marɓe ɓen haqqille towuɗe ko miijoji ɓe yewtata fimu yimɓe marɓe haqqillaji hakkudeji ɗin ko fi piiji ɓe yewtata fimu yimɓe marɓe haqqille fanɗuɗe ko fi yimɓe ɓen ɓe yewtata haray komi ɓuriya mi salmini on yo allahu waɗu kisal e ɓengure mon nden yo allahu on moƴƴina en haajuji men ɗin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حريكم من بريا مسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.